Cyfle eiraidd i'r pencampwyr y Seintiau Newydd. Mynd yn glir ar frig uwch gyngrau'r Cymru. Chislevich, cyfle cynta i redeg at yr amddiffyn. Mae'n mynd yn dda fyd. Mae'n ergyd. Absalom yn gwylio'r bel heibio'r postyn. Wel, oedd mwy o hyder gan Absalom na finne. Bydd Craig Harrison yn edrych am ansawdd llawer gwell oddi wrth i chwaraewyr y dyfod. Astles yn dod unwaith eto, camu ymlaen ar ei drod dde! Wel, unwaith eto mae Absalom jyst yn gwylio'r bel heibio'r postyn. Pa mor agos oedd yr ergyd yma. The bas ymlaen, Brobl yn neud y rhediad mewn â Young. Clark! Hyfryd gan Ben Clark. Ben Clark sy'n rhwydo'r gôl gynta hyn o'ma. Ychydig o le yn troi ar ei drod chwith yn crymanu ddi heibio i Absalom. Chweched gôl y tymor i Ben Clark. Chislevich. Danny Davies o'i flan unwaith eto rhediad gan Redmond. Mae Redmond yn mynd i'r llawr. Cic o'r smotyn. Dan Redmond yn gwneud y rhediad o ganol ca. Tric hyfryd i dwyllo'r amddiffynwr yn cael ei ddal yn mynd i'r llawr a chyfle i'r Seintiau Newydd i ddyblu mantais. Brobl yn erbyn Absalom. Just cyn hanner amser a Brobl yn sgorio'n gyffwrddus. Absalom yn mynd un ffordd, y bel y ffordd arall. Mae'r Seintiau'n dyblu mantais. Sgiliau hyfryd fanna gan Danny Davies. Symud y bel. Ac yna Redmond yn ei crymanu ddi mewn. Oedd hwnna'n gyfle i Adrian Chislevich i ychwanegu'r drydedd. Oedd e'n rhydd yn y cwr Cosby, ond yn methu'r target. Dyma Wall. Wall yn croesi. Newell! Wel, y peniad heibio'r postyn yma'n anaf hefyd i George Newell. Ond Wall yn croesi, yn torri tu fewn. A peniad heibio'r postyn gan George Newell. Bel yn cael ei chrymanu mewn ar peniad dros y traws gan Malkin. Oedd hi'n gyfle da. Malkin yn cyrraedd na gynta cyn Conor Roberts. Ond i beniad dros y trawst. How do you assess that one then? Yeah, I don't think we started the best. I think the first 20 minutes, half an hour, were pretty sloppy, and then obviously as the half got on, you know, to go in 2-0 was probably a fair reflection in the end, because I think the last 20 minutes of the first half we had 4 or 5 good opportunities and were a lot better the second half, passed it a lot better. I know we didn't score any more goals, but the build-up play was a lot better, a lot more patient, and we looked after the ball a lot better. 2-0 on paper doesn't look like a bad result, does it? How do you assess it? Yeah, we've done really well. Just we had to forced to make 4 changes before the start of the game. Ollie Shannon was unavailable with injury. Aaron Edwards was out injured, and Paulo Mendes was out injured as well. So we were down to the bare bones, but I'm proud of the lads. Absolutely outstanding to come here, and when you think about it, they haven't really had a shot in the box. The goals come from a shot from outside the box and then a penalty. And I don't think they've troubled us a lot inside the box, but you know, that's the class that they've got, and the resources here are unbelievable, and you know, I'm just proud of the lads. You know, we've brought youth players on there and done really well.